print kadai laga jong kita. Andai ban register ni kadai kalau free, non komsil. Isi itu by print. Okay, dia tu kata, kaba kacing mentoy kebenikong do, opinio lima jong kini kalau makadam ka accidental insurance cover, but ka accidental death insurance cover. Sebuah kerja no jinglang saw ya no brave ni brave kebedan ni kini additional card. Bila dah kiyo kata ka jangan orang buat accident nak jenguk jumpi berkiklan nak punya kejengiran nak kalian bersokan Allah tidak pada kesedih bersokan beda kata bad kebaar kalau balada jaba accident ndrai ki duko kimliap duko no kimla sebenarnya belah gitu minum belah kata kupur kejengiran nak silap juga jadi kadon ka premium ke hasil kalau sekitar sebenarnya kan artinya sistem try itu baik kali nanti ini amula kamera baik kali bani kata kabut. Kata kita ki jimentoy jumpa Islam ka I balik si mata filmio kalau benefit ke balong angni. Mereka jimen kam bukan ka kalau ka bindam yang ka kindale jile sunu koret dia tu ka itu di dolar. Tadi kata ka mata sibuk dan hapo Delhi Liban kam sedali, wan makam pandali. Apa Delhi kenadan India atau Jingiram lima tu waktu. Atau waktu nomor kadi kakak cuma government of India kami kakak cuma government of Meghalaya. Ma, kita kini izin tempat kalian ini saya sisian nak pintu di bawah. Masa kat tu kan ni dan Pak Marak dari Marak. Nak kalian cuma cuba tay malu malah tak ini. Dari lesi Pak Marak cuba tay kemah susu. Nak kalian jangan tentu sisi ni fibro, nang dapat mi nang ni dapat leg, kidney banwan register kita ni proses ni, Bila ban wan nang ni, wan kanu kerja ni, nang dah nang ni, nang leg nang ni sam ni leg kita ni program sekali jaga, dan mereka kanu kuat, dan bansang ni wan register itu kita belum nadong sedang dapat kita Wah, kita di bampat suku, nawan yang lainnya, kita register, dan kamu menerapkan kita ke Aadhaar, bat ke passbook, bat itu mobile number untuk register Aadhaar. Lada pun, henry lada pimdan, lada bila aja itu mobile number. Bila ban, one leg, melay, ai dah ketuka sampai aktif jumpi. Aku cukup por, aku tu besni kita ekran bat di bat ki banle Aadhaar dan banwan ini. Ia dan menunggu di memperdan Aadhaar, di bawah banle Aadhaar, bila banle ini kemudian hijau di brand inwan KCSC banle ke Islam, Islam sebagai kalian di banle ke Aadhaar. Kita ketika jing percaya nak kalian juga sepang banle ke Islam kan, bat saya sisi yang penpau ke semua ya Budan Buram, ya menteri Budan Buram ni ibarat pelak nang ya rapor ke Jumpi, ke Bunkam, ke Jumbe, kita ke Jumpi keleng-keleng, beri tidak semobet namar isu tu, maka dia nak bentar Jumpi, kedai nak bentar Jumpi kinong Song Yau ni kinong belah ni ayo, kedai nak bentar Jumpi, bak kila pelak kena ya rapor kinuan ni, nak kalian Jumpi kipat bak ni penpau, kipat bak Song kinong Song Yau ni. Di tempau nak kalian ke department di tempau yang kecing sungu itu biru tidak yang kakam kejumpi banwan mensenap di keren kejungi dan nak kata kadang membuat keren Islam bro but tan ini kentin makan dia saya sisi dengan tempau kecing sungu itu baru but kali registration kenal ni mentau kesini baru sini lada kidan mano di bemis mentau kesini ini bentuk jangan bila melek syaki CSC Lasai sismi hadir nombor kau akan register dia pilih CSC dia di Rainbow CSC Cyber Cafe pilih dia ki pankad pilih di Rainbow CSC kila boleh gitu itu di Rainbow CSC kita boleh ni kilo nak boleh free kita boleh buy print kata dia sekolah yang jadi saya nak lihat jonga bala ada business untuk kesini nanti idon ki perlok di joki business untuk kesini so bahar suak lagi putri sebar let's see a zero tidak benar di kandidat mosa nomor ba menta nomor Borok sendiri jangan jumpa mah. Apa ini dalam nong
Bakit pernah nih ini presiden yang beliau mengil kuat beliau bernaik oh itu mengil beliau next stage next stage kamu orang dia kan sebenarnya ini orang kan nam tadi kita ini lah kenapa nang dia itu tuh lagi itu orang bah wake sekolah macam kita boleh agak tarik masuk bagian yang kita cuci bisa kita trade tunjukkan kalau orang kita seperti kita tadi belum siap kita punya pendiam kita ini juga setelah bu pekaong jadi kan kita ada baru ini minta sekali lawan kawan yang dari langsung sibuk jangan lagi seperti kita Oke, ngalah angkerannya dia. Nomor yang OEP ini berkait dengan OEP ba kalong birpor ka. Kalong birpor pa nomor menakan ni yung ba idon bompat register ni jinong belaj ni jelaju ni. Dia hasnong dia kila ada sim kerteng kira ba hasnong. Kila ada sim kerteng. Wat kila sim ya itu pin code mo jong ka passbook mo. IFC code mo. Kila ada sim. Dia hendai syai kapisap de kajak le namar hamto tu ada tiap kila ada sim kerteng am kira ba hasnong kitab khamai am kitab khamai am kira ba hasnong. Dia hendai mental ada kalau pun ni ada dukun siwa dia ba jala kamu kila yo am kajing seo ba biang Andri balik kalau kumnia kamu kalau dirpor ha balik ba ngang akran marwai ini adu ba kibrio juga jela kidon balamong rumok belas nodom Andri balik ba ngai happy your fight ikene nomor balik ba lade register ngang lade bai tu kod nomor joka passbook lade bai Andri ke jingsiu pede dibala register kide be san haja dibompa register kide araja sispa dia nalor kata ya katu ka arji sispa ini kan yo bon bayo tang nyos pa ti sano sarata de na takada ba lada kalau kumni na dum swa emsa ada insai na dum kumni kumalong mentane kamot kan jen dalam hai ki patah kelas ni da ni kanno ka jing jedar jong ni ki bri ko nyem dan kanno kono jing wo dong nia jat mo ande lada niat de piat da kalti ko babe kamot ni ring kimen namar ni yo jikasa mo namar hakapor ba kim mangi kamot ndan mono ba manpe kun jungo nani berwan survey yang ni berwan inspection banong bet oh pialong kumlo piayo na yo ba na kani kalau daw kam dong kumta yo la IT ro pasong la biang Hendri mentak ke bajak le yang ni atong yo hop kita ka sio bangi ni yo kerteng tela de pas tai Hendri ka jingyo ta kampoi rak ti jongi dikatakan kalau kajing sa undung ken ka jongi ti ba long kino bulan bila dah ayat kumnia na dukun suate kamu ngir ngiraya ai ngai pasat dam tai habli register kunta na इसलिए तो जो हम लोग ना जो मालूम हुआ ना कानून को मालूम हुआ तो हम लोग रजिस्टर तो करना ही पड़ेगा ना लेकिन पहला से मालूम नहीं हुआ ना हम लोग है कि नहीं मालूम नहीं हुआ हम लोग पूरा बाजार कल लेबर में पता नहीं हम लोग इसलिए जो पता नहीं तो अभी जो ऑटोमेटिकली ना अभी तो हम लोग क्या बोले अभी मानना पड़ेगा नहीं काम करते मानना पड़ेगा ना अभी मानना ही ini पड़ेगा kata apa lada lihat punya ni kamu ni employ betul ni ai betul ke ni mak banong baik bang kena video banong baik oh bakal sokar ke pas ni oh bakal ni mak banong kita ni bet ya ka bor trekan jo sokar apa kod dia kamu ni saja ke mentah kamu nak trekan kamu tinong baik bakal sokar kamu ni kita sokar kamu ni tiap kajing le hari le top jo pirang ni tiap ni bet ka resort ke bahalas di kajak kamu, Andrei mentah kamu di lakabawan pensai, gajingon pensai juga pisar, dah kamu belum di nomor bang, nilai yuk pensai mentah ni, di hafar kamu, di keluar balik kata nomor bang, gajingnya kebangi kenduk, ndai tang yang ni sih mana uai ukli rambak, dan ni kalau kami pun pasu, ni gajing terjal, tapi dia kebasuk, panggil pendiang ni lagi pun ni lagi besar. Dena kata lada ka government jumi kasim yak sinjam ka ba khamsa khamat kamu ki baiba ka dalaru anno ka jita place
Đấy ngủ vào đấy. Các bạn, ini sejak yang telah sini nak musuh kawan kita, nama musuh. Kalau kamu ada kisah kebalik, Abi Bakoro.